Kalau tu belum sepetenan artinya kena mesin paper yang la yang pediang mentan meneh kapor kapor baca lawan submit dah akan hun balailan ba Winston Tony lenda arset ila file kawai ka numeration ka bala propose da iba Edison Karamnut empat belas second pat da ikong bandak dan lenda nong lain pada kawai pat la propose kerteng sun ba Winston Tony lenda da iba lang kestar marbanyang bat la second dan la kersian pat da iba Denzel Renard Chen hadin bela pet bini anadong sodong kat kum kapor belabo kat ars tua baru arti kini numeration paper kalong in order bat kum talap dianya ka kum kalong ya ke election pat kum belabu ah katarik kum la fix kum la pemenah ka notice kalong la syahi kat we beji yang ni po council hall kum macu ulang man kapor aka cina lambat aka cepiyai ka cung chairman dan pemenah ya kini ka election cung CM kat kum bade kurupam nama badan tang uwe kandidat hang tu kan benar-benar election sulam bu setuju chairman unsur pemenang ya kayang ada nak pemenang kayang kembali ke rukam kumtuhi kendang kecing akblay ya CM elect hadin ketu kan kamram cung ka office cung chairman cung kale system tu kan bagan pha ya kekertan ku ni CM elect la syai show ko benar lembaga dis council office department manjak approval ku bakal tai okay, kung